जेन्ना ते ट्राय टू रिस्पॉन्स जावं तेगे स्पीड जावं कंप्लेन हँडलिंग आणि सिटीजन फीडबॅक लिंक ऑल दिस आणि एक quarterly performance linked has to be published and introduced. Speaker sir, आज command and control within the police, we need to build a system. Especially speaker sir, जे आमचे coastal area with urban hotspots, drone feeds, CCTV analysis, and SOS routing. This is something that is required. Most of the tourism states in the country have this basic protocol. You cannot blame the police when they have nothing at all. My sagle police are blame koda, including us. But speaker sa maga dista ek खूप गरजेचे एक forensic van. या forensic vanan DNA swabs, digital imaging, crime scene मध्ये 30 मिनिटांमध्ये पावपा जाय, पाव नाही, मिसिंग. स्पीकर सर, फोरेन्सिक सायन्स लॅब पण सध्या तिथून एक डेडिकेटेड सायबर लॅब, एक DNA सिक्वेन्सर, टॉक्सिकोलॉजी विंग. दिस इज व्हॉट इज मिसिंग अँड विदिन अबाउट 20 crores these things can be done. स्पीकर सर, सिनियर सिटीजनाक जायत आमचे बरे येले की थिंगा एक सेफ्टी सेल ना, पिरियॉडिक म्हाका दिसता एक आनी बायलांक हेल्प डेस्क ना. All police stations need to be basically train the female constables for presence of a counselor as well. This is mandatory. Aj when we have IIT, when we have Goa University, I believe that you need to partner with them, run a crime data analytic fellowship. Goa has to run with the amount of crimes that are increasing. Intun and try and generate hotspot maps. Crime hui jata, hunche जाग्यांतल्यान जाता. म्हाका दिसता these will give you a predictive models for crime. Why is the crime increasing? It is only when we put into things like this that the state speaker sa म्हाका दिसता ही crime देवतली. आज speaker sa एक crowd management, disaster response drills for all field units. What happened at Devi Lairai? The police are equally responsible. It is not only the collector. It is a collective failure of the state. As per the NDMA guidelines, the police had to be present. There had to be drills. They had to, they नाच थिंगा सारखे surveillance केला, सारखे CCTV camera केला, हो को देखला PI suspend केला. This cannot be the model that this particular government follows. Speaker sir, आज जरी तो चोयल्यार mental health counseling खूप गरजेचे. They are also stressed. ये mental health counseling for all the policies should be organized. ज्या पद्धतीने आज rave parties जातात, ज्या पद्धतीने night establishments like the casinos, यांकाच because there एक unified licensing e-tracking system. Make sure they are there. आता तू सगळ्या खबर आहा जे आता खबर आहा का मोडको चलता चलना लीगल आहा तो लीगल आहा लीगल काय ना मग चलता माय इतले इलिगॅलिटीज चलता गोंयांत. बट देर हॅज टू बी अ पॉलिसी. म्हाका दिसता आज ज्या पद्धतीन ड्रग डिमांड रिडक्शन आउटरीच प्रोग्राम इस्कॉलांत, कॉलेजींत, रेव झोन कम्युनिटी मध्ये आनी तांकां मागीर काउन्सिलिंग करपाची खूप गरज आसा. हे चोयल्यार स्पीकर सर, पुलिसाचे जेन्ना हांव एंड कोता almost 1/5 of your budget towards these points that I have said will basically from Aj, it is a salary hiked police force. This salary hiked police force could turn into a modern, accountable and citizen centric service. Speaker sir, आता स्पोर्ट्स आणि यूथ अफेर्साचे उलयता. स्पीकर सर, स्पोर्ट्स आणि यूथ अफेर्साचे उलयतना आज there seems to be just a marginal increase in this particular portfolio. आणि गोंयाक एक rich sporting spirit आणि legacy आसा, but sports and we are completely underperforming due to systematic inefficiency. national games जाले त्या वेळार 2023 या वर्साक 92 मेडल्स आसले, 27 गोल्ड मेडल जाले. बट जेन्ना पयच्या दिसाक नॅशनल गेम्स जाले त्या वेळार वी केम 27 with just 2. म्हाका दिसता की अनयुटिलायज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर आज आमच्या गोंयांत खास करून मुखेलमंत्री म्हणटा जायते स्टेडियम आसा,
दुसरें प्लेग्राउंड आयडल रावता अनयुटिलायज्ड. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हॅज टू कम आउट विथ एन इनोवेटिव्ह वे टू मेक शुअर that these are utilized. Yes, sports facilities for a productive outcome. Other speaker sir, Zorito Twiler infrastructure in Goa, sports infrastructure is deteriorating. Pede Sports Complex in Mapsa, Kelo India Center of Excellence आले, पण आता तिंगा तो पूल सारको चलना, फिल्टरेशन प्लांट तिंगा सारको चलना. SAG स्विमिंग पूल near Nehru Stadium, फ्लोरिंग सारखे ना, फिल्ट्रेशन सारखे ना, पुअर वॉटर क्वालिटी. तर हे कितें दाखोवन दिता की मिसयुटिलायज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर. मनोहर पर्रीकर स्टेडियम इन नावेली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम इन कुजिरा आणि एथलेटिक स्टेडियम इन बांबोली. हितून म्हाका दिसता स्पीकर सर वर्ल्ड क्लास फॅसिलिटीज आसले, पण हुंय ना हुंय all these utilities today are compromised. These venues that have been used for non-sporting events, for the event and political rallies. Cabinet and Janna Shama Prasad Mukherjee Stadium, it has been decided to convert this into a private party under PPP for 10 years. Looks like the revenue comes first for this government rather than sports person goes for a toss. This is my charge. Other funding issues, CAG audit report, कितलेशे म्हाका दिसता misappropriation cases within the directors of sport and youth affairs and Kala, some have not been resolved for the last 10 years. आणि डिपार्टमेंट कसलेंच हेजेर एक्शन घेना. स्पीकर सर, गोवा ऑलिंपिक्स असोसिएशन पळय हा, दे हॅव बीन क्रिटिसाइज्ड. आता कित्याक तांकां क्रिटिसाइज केलें? फॉर दे आर अंडर फंडिंग दी एथलीट्स, लॅक ऑफ डायरेक्टेड कोचिंग, आणि 150 कोचीस अंडर SAG. डिस्पाइट दॅट स्विमिंग हॅव नो एक्टिव्ह कोचीस टुडे इन द स्टेट ऑफ गोवा. वी हॅव दिगंबर बाब कामत, हू इज नाउ गॉन टू द वर्ल्ड लेवल इन स्विमिंग, इन द स्विमिंग बोर्ड. बट use his experience. Nothing is done in the form of swimming. सारखे उदो पावपा बाजू थिंगा उदो ना. बिकॉज म्हाका दिसता जे नॅशनल गेम्स 2023 हितून 15 कोटी रुपया 35 असोसिएशनाक, and it is said that they failed to submit several audited accounts, bill, vouchers, utilization certificates. हेजे मुखेलमंत्रीन actually reality कितें ते आमकां सांगचे. सायकलिंग असोसिएशन ऑफ गोवा हेजेर they are under scrutiny for submitting 14 plus lakh of inflated bills. आणि residential training camp म्हणून तो कॅम्प तिंगा केन्ना जावंकूच नाहलो आणि तिंगा 14 लाख रुपया तांकां दिले. बिकॉज SAG हेमी 2 करोड 60 लाख रुपया बेसबॉल फील्ड एट कंपाल. ओ माई उत्तर मेळो फील्ड हो बेसबॉल फील्ड नाच, बट द शो मस्ट गो ऑन. जे पेंडिंग डिस्बर्समेंट आहे आज मुखेलमंत्रीन सांगला 11 कोटी रुपया सुमार फुटबॉला दिवपाक आहे. आणि तो कायतान म्हणटाय तो मुखेलमंत्रीन ते जिखोयना कायतानाक, दुसरोय फ्रेंड आसलो, त्या फ्रेंडान न्हिदयलो, ह्या कायताना GFA प्रेसिडेंट केलो, पण आज ताका पयशे दिना. 11 कोटी रुपया फुटबॉलाक, फुटबॉल स्टेट स्पोर्ट, आणि त्याने युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिला म्हणून सांगले. युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सगळे दिले. ऑक्टोबरा होणे हे पैसे फुटबॉलाक पावपाक जाय. आय अग्री विथ वॉट बाब दिगंबर कामत has said. जेन्ना GFDC चे एक बारीकसो मेळावो जालो, they said why football is coming down. Today you see at one time football was Goa and Calcutta. Today you see football in Bangalore, in mainly northeast. So what is the reason why football has degraded? Is it because of the introduction of GFDC as a parallel body to Goa Football Association? इंतून म्हाका दिसता खूब म्हाका दिसता हेजेर डिबेट करपाक जाता, पण 11 कोटी रुपया मातशे तेंगे ते ताबडतोब दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, लुकिंग एट द वे द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इज फंक्शनिंग, I demand की एक स्टेट स्पोर्ट्स एक्सलन्स फंड इंक्लुडिंग न्यूट्रिशन, फिजियोथेरपी आणि ट्रेनिंग किट्स आणि ट्रॅव्हलर, एक कंप्लीट ऑल पेंडिंग प्रोजेक्ट्स लाईक दारगर क्रिकेट स्टेडियम. आता हो काबराला गेलो फ्रेंड, आता हे क्रिकेट स्टेडियम हांवें आयकिल्लें ते मातशें बिचोली शिफ्ट करूं पावताय. हो पर्टिक्युलर ग्राउंड पड आहा तो. वी नीड टू मॉडर्नायज एक्झिस्टिंग फॅसिलिटीज. बांबोली, दुलेर, पेडे, मुखेलमंत्रीगे लक्ष हुंय आहा. आता मुखेलमंत्रीन बारीकशें
high performance program with when you tie up with SAI, AIFF, AFI, कितले private partner आहे, but the government lacks the will. Taluka level, school grounds should be basically operational year round. A ground आज जे केलंय they are basically lying idle. So because Kelo India initiative जे बघा दिसता 24/7 एक open access, maintenance of staff, LED lighting आणि security ही initiative आसपाक जाली in all the facilities. But हुई ना हुई सगळे कडे चोयल्यार most of these facilities are lacking. Speaker sir, आज स्पोर्ट्साचे कोचिंग and referee certification एक support program. फुटबॉलाक आहा पण different streams for school children, for colleges, for PE teachers. This is something that is required and is the need of the hour. Speaker sir, now speaking on one of the most important failing systems in the state, that is prosecution. Sark time आयला झाले आणि 2 or हे करू तुझा हा टाइम थिंगाच 1 वर कितले वेळ उलयतलो सोपं हे इम्पॉर्टंट सोपं येता सोपं ना इतले उला आणि बेगीन कोदा आणि prosecution and speaker sir, you have dropped the budget. Prosecution जो 1544 is the total provision, जो 1966 आशिल्लो आणि this speaker sir shows की जे एक progressive compression of resources today comes at a time when Goa's criminal justice system is under acute stress. Speaker sir, मुख्यमंत्री प्रोसिक्युशन 20 स्क्वेअर मीटर असलेले ऑफिस आता 200 स्क्वेअर मीटर असा. 200 स्क्वेअर मीटर आवड काय थिंग ऑन दुसरे लायब्ररी ट्रेनिंग रूम त्यांना प्रत्येकाक लॅपटॉप किती दिवना ते विचार 20 स्क्वेअर मीटरात सगळे जण बसताले सगळ्यात. आता त्याका ज्या एकदा उचून पळयता किता बरे आय चोईल तुगे व्हिडिओ चोयला दाखय म्हणून व्हिडिओ चोयला जेतान चलता तो चोयला थिंगा टाक पयर इनॉग्रेट केले ते चोयलाय नाही तू एकदा वचून यो. स्पीकर सर हे प्रोग्रेसिव्ह जे पुलिस रिपोर्ट आज तुगेलो हाय डिटेक्शन रेट म्हणून तू सांगता पूण actual number in the convictions remains the lowest in the country, 19.8%. And why such yawning gap between the detection rate and a very slow conviction rate? Because हे जरी तर चोयल्यार आमचे prosecutional system पड्या today is in the need of an urgent reform, not only giving them 200 square meters of land. Because present demand जो पड्या एक केसलेंच विजन ना वयल्या बजेट उण केला या डिपार्टमेंटाक. हे ट्रेंड रिवर्स जावपाक जाय. हे रिवर्स कितको जाल्ले स्पीकर सर हेजे जरी तर बजेट प्रोविजन चोयल्यार सॅलरी कंपोनंट नॉर्थ गोवाक हा 931 lakhs आणि दक्षिण गोंयाक हा 611 lakhs. सॅलरी हेड पड्या इफ यू लुक इन द पास्ट वर अंडर स्पेंड इन द पास्ट सारखे चेक कर. आता स्पीकर सर जे अंडर प्रोफेशनल सर्विसेस या प्रोफेशनल सर्विसेस that हितून रोल कितें हा एक्सपर्ट विटनेसेस हायरिंग स्पेशलाइज्ड काउन्सिल एनहान्सिंग कोर्ट रूम एडवोकसी एका फक्त 170 लाख in 23-24 प्रोवाइड केलेले आसा. एक्चुअल युटिलायझेशन हे पण केल्ले तुवें 23-24 तेजेय युटिलायझेशन जालें ना. स्पीकर सर IT इक्विपमेंट डिजिटल एव्हिडन्स आणि फॉरेन्सिक consultancy remains to be negligible. 10 lakh रुपया प्रोविजन केले 23-24 for IT, 10 lakh रुपया for North Goa, and yet there is no indication today of any technological improvement in the system. Speaker sir, this is completely unacceptable today. कित्याक आज quality of electronic evidence, quality of electronic evidence and court room presentation जे पड जाता can make or break a case. Speaker sir, मुख्यमंत्री तू पण म्हणटालो एक 20 स्क्वेअर मीटर 200 स्क्वेअर मीटर तेका इन्क्रीज केला मो ह्यो सो वस्तू म्हाका दिसता खूप गरजेचे तुगेले हे सक्सेसफुल प्रोसिक्युशन जावपाक. नंबर 1, देर हॅज टू बी केअरफुल फ्रेमिंग ऑफ चार्जीस सारखे फ्रेम जायने. नंबर 2, टाइमली सर्व्हिस ऑफ समन्स हे सारखे टायमार सर्व्हिस समन सर्व कोणे. नंबर 3, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह एक्झामिनेशन ऑफ विटनेसेस हे सारखे जायना. 4,
प्रॉपर प्रेझेंटेशन ऑफ एडमिसेबल प्रूफ हे जायना आनी स्ट्रॅटेजिक लिगल आर्ग्युमेंट्स हे वस्तू जर तर केल्यार तुगेले हे प्रोसिक्युशन पळय हा ती रेट वाडटली 20 स्क्वेअर मिटर जाल्यार 200 स्क्वेअर मिटर वाडले म्हाका दिसता हे तर कितें बरें जातलें म्हणून पूण तरी तर स्पीकर म्हाका दिसता देर इज नो मेन्शन टुडे ऑफ एन institutional mechanism like an independent authority of Directorate of Prosecution with budgetary autonomy. खूप गरजेचे एक annual training जे जावपाक जाय about the upskilling mandates for prosecutors हे जायना म्हाका दिसता हे प्रोग्रेसिव्ह रिफॉर्म जे हांवें प्रपोज केले आज मुखेलमंत्रीन तेजेर लक्ष घालपाक जाय मातशें तुगे मनशा सारके सांग बारीकशे दुसरे स्टेटीन they've got better rates because this is the failure that has been identified. You need to introduce a performance linked grant for high impact convictions. खूप गरजेचे all this can ensure that detection only gets converted into successful conviction. आणि त्या वेळार justice will not only be delivered just in form but in substance. Speaker sir, आता इलेक्शन ऑफिसाचेर उलयता इलेक्शन ऑफिसाचे आता while this demand pertains to expenditure of chief election officer आणि state election commissionaचे म्हाका दिसता आज जेन्ना ह्या 2 वर्सांनी एक इंटेन्सिव्ह इलेक्ट्रोल सायकल जातले खास करून पयले सुवातेर जिल्हा परिषद इलेक्शन जातले मागीर म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन जातले मागीर कॉर्पोरेशना इलेक्शन जातले मागीर आमगे इलेक्शन जातली मागीर फक्त पंचायती इलेक्शन जातली आता स्पीकर सर despite of this demand fails to earmark any dedicated allocation towards the state election commission. Now why have you all not put any allocation towards capacity building since we are moving into a hectic election mode, electoral roll verification, public outreach, technical upgrades हे म्हाका दिसता या particular is it that the absence of this has been demarcated because sir this omission basically is an this institutional omission म्हाका दिसता undermines the autonomy of this institute. आता structural gap जरी तो चला पयर पणजेच्या गावात बीएलओच्या नावान बोवाड जाली बीएलओ सगळे चेंज केले मागीर ते स्टेट इलेक्शन कमिशन इंटरव्यून एंड एवरीथिंग वॉज चेंज एल्ले आन कोणाकाय मातशे ते वोटिंग मशीन घेवन कोताय तुमी आयको येता रोलाचे मातशे कोणाकाय हे वाडयना काय स्पीकर सर आज जे बोगस एंट्री जाता इलेक्ट्रल रोल्स पळय हाय दिस स्पीकर सर म्हाका दिसता देर इज नो मेन्शन ऑफ अ डेडिकेटेड व्हेरिफिकेशन एक्सरसाइज और इंटिग्रेशन ऑफ आधार लिंक्ड प्रोटोकॉल्स आता वेबसायटीचेर स्पीकर सर हे सगळे इंग्लिशीन आहा ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान कांयच ना दुसरें पब्लिकेशन मटेरियल पळय हा एका कोंकणीन आणि मराठीन आसपाक जाय ते ना तिसरें जे एड्युकेशन पॅम्फलेट जाताय डिजिटल एनिमेशन जाताय एनरोलमेंट ऑफ न्यू वोटर आहाय हे सगळे म्हाका दिसता स्पीकर सर कोंकणीनूय जावपाक लोकल लँग्वेजी हे जायना आनी हे सॉमून होऊन जावपाक जाय आज स्पीकर सर जेन्ना आय वूड लायक टू आस्क दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आता previous years you saw the procurement of wheelchairs, water filters, fans, collapsible furniture, and for election use. But what happens to that? They might gain. I got to know. Same bab. ये equipment by कित को दे तुम्ही as किते inventory. Association अंग दिता. आता speaker sir, म्हाका दिसता की ज्या पद्धतीन आज एक फेलियर जाला about posting election results also. This is booth wise data. This is very fragmented. When I say fragmented into PDFs, हे म्हाका दिसता हुई ना हुई डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालपाक जाय. आता प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन आता हेजेर मुखेलमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय जिल्हा परिषदाचे तुम कोतले कॉमेस जाली एक्सरसाइज म्युनिसिपॅलिटीचे तुम कोतले पयर जेन्ना तुम करपाक प्रयत्न जालो कोर्टान गेले कोर्टा वचोन मागीर कोर्टान दुसरेंच जालें तर हे डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड्स हे कोण कोतलो आज या पद्धतीन जर तो चलल्यार जायती क्लॅरिटी जाय आनी हांव मागता की मुखेलमंत्रीन तें दिची. आता कमिंग टू ट्रेजरी एंड अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन या
while this, Speaker sir, remains on paper to be a steady expenditure profile, but huina hui zoritor chule, Speaker sir, reality of the accounts department is that it is far removed from modern financial governance expectations. The state of Goa, Speaker sir, इतून एक technology depth na, public accountability चे it lacks. यहाँ किधर मोटा Speaker sir, जे आज accounts department पढ़ा, as a role as state directorate of accounts, as district sub treasuries across the state, and it is the backbone today of financial operations. It handles pension payments, it handles salary disbursement, it handles accounting transactions, fund releases for every department. But there are a lot of shortcomings. Shortcomings because police or their accounts department and outdated workflow system is outdated. That is the first thing. Fragmented database. Number 3, slow reconciliation process. ये 3 main fault है account department. Other Speaker sir, the entire system operates with delays. यहाँ तो किती सांगता operates with delays. Daily and monthly reconciliation for report high they delay जाते. Number 2, interdepartmental financial data is not seamlessly integrated. Number 3, जो budget control register पढ़ा, this remains manual or it remains semi-automated. ये change जावपाक जाय. Because sir, statewide deployment of real-time figures to monitor grants, expenditure, and scheme-wise fund flow. ये जायना. एक software असतालो. तेव्हा खबर हा तो सौदा सोकाण घेऊन बसून असतालो. ते Speaker sir, म्हाका दिसता या वेळार main मुद्दे these flaws in the government. Basically तुमका एक credible fiscal insight आणि एक media correction करपाक. This is what is lacking. सारक मरे. Speaker sir, जे implementation of IFMS. आता ये IFMS पढ़े हा integrated financial management system. This is inconsistent. I charge. There is no indication if all the DDOs are on board. Do you all have any indication? Speaker sir, number 2, mobile-based jet treasury module hai, they are deployed. If the system is upgraded to support this interface with banks, with the AG's office, this is lacking. तिसरा Speaker sir, आज ज्या पद्धतीन लोकांचे हे पैसे ट्रान्सफर जात आहे, digital tracking today is unacceptable. Public pension disbursement, this Speaker sir, म्हाका दिसता मुखेलमंत्री जे एक lifetime verification certificate module, कित्याक जायते जाणटेले they come to the accounts department. You should be the first to try to get this lifetime verification certificate module. This is something that other states have done. What is basically required, Speaker sir, is the absence of quarterly performance reports by the Directorate of Accounts. Anik department is central to government accountability. You all need to have gold standards. I mean, that दोन वरा हाय मरे Speaker sir. 2 वरा? Chief Minister reply. रिप्लाय करपाक जाय म्हणून तुझे ते 1.5 वर जाले. Speaker sir, आता तुवें 25 portfolio, तू गेलो आज silver day. फाल्यां आनी 20, 45. फाल्यां golden. 5 हांवें केला सोमारा तूं कितको करपाक सोदीत चेंज करू थोडे टेलर बी येयले सूट बीट जॉक घेवपाक चुरलें ते येयले मरे ब्लॅक सूट घेवले जो ते घेते मागीर गोल्डन डे जायत तेंका बेगीन कोत जाल्यार सर आज there is no mention of the capacity building initiatives in an era of automation and AI. हे हुई ना हुई म्हाका दिसता जे fraud detection जावपाक जाय, training दिवपाक जाय ती स्टाफाक, continually it should be digitally upskilled. आज Speaker sir, एक department to be a true financial discipline हे उरपाक एक integrated and एक paperless. I demand a treasury management system. These are reforms. Honorable Chief Minister, माशे हे उलोईन माय गेल म्हणा हिजे माशे लक्ष घाल तू मागीर. हे एक monthly digital report. You need to publish it on your expenditure and grant in it. Why is it not published? Number 3, जे तुगेले treasury systems आहे with citizen portals for tracking their subsidy, payments, refunds and reimbursements. Introduce a centralized grievance mechanism. Today, because of for pensioners, for vendors and the beneficiaries.
हे रिफॉर्म जरी तर हाडल्यारूय म्हाका दिसता जे टुडे इट इज सॉरी टू से दॅट द अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज फंक्शनिंग विथ आउटडेटेड सिस्टम्स. स्पीकर सर, आता विजिलन्साचे उलयता. पयले सुवातेर विजिलन्साचे उलयतना एक तुवें म्हाका एक आन्सर दिवपाक जाय. जे हांवें पयर एक एलिगेशन केलें अबाउट फ्रॉड विथ द बुनक्श प्लॅन्स. हे विजिलन्स डिपार्टमेंट कित्याक घेन आशिल्लो इतलो टायम? Why did they not act? This happened in 2024. So why was this particular subject? मातशें बुरेन हे important म्हाका answer. कित्याक हे जालें ना? And what is the system? पयर तुवें उतर दिलें बाबूश मोन्सरातूय हांगा. What the बुनक्स चेंज केलें तेजे इन्क्वायरी मागिल्ली तुवें, तुगे सेक्रेटरी रिपोर्ट पावलो. I think from vigilance has sent it to secretary. That is what one of my answers is. कंप्लेंट विड्रॉ केली मरे त्यांनी. कितें? कंप्लेंट दिल्ली ती विड्रॉ केली. कोण कंप्लेंट विड्रॉ केली? कोण तो आल्वारीस काय कोण तरी विजिलन्सात तरी आम्ही इन्क्वायरी करतले, बट कोण तरी तो आल्वारीस काय विजिलन्सान कोण रे तो सांग. आल्वारीस दिसता तो काय कोण तरी. आल्वारीसू? हय. कंप्लेंट कोणान कंप्लेंट घायलो विड्रॉ केली? हय. मागीर कंप्लेंट घेवपा तुम आम्ही इन्क्वायरी करता. ते फिक्सिंग केलें आसतलें. हाऊ मेनी ना मोर देन 6 months. अरे तुगे रिलेशनाको पासून पयशे मागपाक केले तेमी. तूंच मिनिस्टर थिंग गेल मो ते. Please complete. Question? ते सेसा गेलो न्हू. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन विजिलन्स, आता जे this appears to be a modest allocation whatever you have given, but speaker sir, unfortunately both Directorate of Vigilance and the Office of the Goa Lokayukta, both of them remain underutilized. Anik, I have also written an email to the Honorable Chief Minister ki Goa Lokayukta office or Goa Lokayukta needs to be shortlisted fast. Today it is underutilized, it is understaffed, it is structurally weak. Anik, Directorate of Vigilance has told because it is meant to function as a watchdog today against corruption. But in practice, it has become a post-retirement holding zone for senior officers. No independent authority, absolutely no whistleblower protection framework. This whistleblower protection framework to adpa jai, tenka kite incentive diupak jai. Mai kitlo case etlo. Speaker sir, there is minimal deterrent impact. Complaints for so many years, 5 or 6 pasu complaint hai. Complaints once received are either shelved or subject to endless internal inquiry. No outcome in the public domain. आज speaker sir, maga dista ek publicly accessible case tracking system is what is lacking. Cases आज यहाँ हुए था, cases that are referred to vigilance department speaker sir or by Goa Lokayukta or through public interest complaints. आज entire system मध्ये end up in a procedural limbo. थिंगा गुंताय. Despite an example तू सांगोते पाशी vigilance आणि कोणान complaint दिली आणि ती withdraw केल म्हणतो. माहिती ते तुम्ही ऍक्शन घेवपा जाय तेजे सू ऍक्शन घेता आम्ही. त्या तेच पद्धतीन आणि कितू आणि दुसरो केस आहे ऍक्शन घेता. सस्पेंड कर. बिकॉज सर आज जो एक्झिस्टिंग फ्रेमवर्क हा प्रोएक्टिव्ह म्हाका दिसता एक वर्क ऑन आयडेंटिफाईंग पॅटर्न्स ऑफ करप्शन, इरेग्युलरिटी जे प्रोक्युरमेंटान जाता, टेंडर मॅन्युप्युलेशन जो जाता, डिसप्रपोर्शनेट एसेट अक्युमुलेशन, हेजेर म्हाका दिसता Goa Lokayukta has to play a major role. When will you appoint it? Public visibility today is absolutely zero of this symbolic institution. Instead of acting as an anti-corruption authority, I believe this government has failed to empower this department with enforcement powers. Tenga diupak jay. Budgetary autonomy. Tinga ekla म्हाका दिसता थिंग घालप म्हणल्यार पनिशमेंट अशें दिसता. कोणा पनिशमेंट दिवपा जाल्यार थिंग घालय. Speaker sir, there is an absence of a high-profile, independent figure as Lokayukta, backed by legislative and administrative support. Rohan Baba power habara Lokayuktaचा. तो हिंग आलो तेन्ना तेन दाखोवन दिल्ले लोकायुक्ता कसले पावर आहे ते. पण आज लोकायुक्ता ना हुंय कोणा सांगपाचें. Speaker sir, आज म्हाका दिसता in the interest of the public, the government has to act swiftly. आणि एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह विसल ब्लोअर पॉलिसी म्हणटाय ती इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, गोवा विजिलन्स डिपार्टमेंटाचे जरी तर स्टेटस चयल्यार फ्रॉम मार्च 2020
till 2025 total complaints received 2741. आता मुखेलमंत्रीन आमकां आन्सर दिवपाक जाय, how many have been disposed in the last 5 years? How many of these complaints have been disposed? Speaker sir, म्हाका दिसता की key issues is today lack of autonomy. Anti-corruption branch is often accused of selective action. आणि poor disposal rate. आज स्पीकर सर जरी तर jails या हेजेर उलयतना these figures जे पड तुगेले budgetary allotment जे पड तुवें दिले, there is no indication of any reforms to be brought. आनीक एक capacity enhancement जी जावपाक जाय ती केलो दिसना. आनीक no wonder स्पीकर चोयल्यार ह्या jails are the most neglected sector of our criminal justice system. आता गोंयांत 5 prison facilities आहे, कोलवाले, सब jails, judicial lockup. कोलवालेचे पण एक main correctional facility आहली, 624 inmates is the strength. But as we look today, Speaker sir, 680 prisoners सध्या कोलवाले जेलींत आहेत. आणि 109% capacity जी आज ही चलता. Poor segregation of convicts. Now, Speaker sir, all the pod prisoner consist of under trial prisoners. Mukhyamantri Bab, ये important. Under trial prisoner I think. So, many of them are marginalized. They are poor. Thank God, bail घेवपा जायना. Legal surety na. तुगे figure चोयले यार 2 वर्सां आहले 34% of these under trial prisoners. आता या 1 ते 3 वर्सां जरी तो चोयल्यार it is short by 46%. It has increased. So जी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीची जी स्कीम आहा, support to poor prisoner scheme, this remains very patchy in jails. It is absolutely not being used. Number 2, ये lockup पड़े है, ये overcrowded है. They are poorly maintained. They lack surveillance mechanisms. इतून एक्सटॉर्शन जाता, ब्रुटॅलिटी जाता. पयर कोणान गांजा उडयले वयचे, वयताय थिंगा एकमेकांक झगडटाय. एकलो पयर एकलो पिक्चर काडटालो, शूटिंग काडटा सारको चला सारको. ह्या पद्दतीन जेलींत हे आज घडटा. प्रिजनर्स टुडे आर डिनायड बेसिक हायजीन. अरे तूं दोड मानाका मातशें काबार कोता रोखडो. आतां एक तो बेगीन लागलो, दोड कितें मात तूं तेकाय माता, तेगे गाडशे दोडे हे मरे, तेक तरी मातशें हें कर मरे, तो गाडशे दोड्याचो. काबार कोता. स्पीकर सर, women inmates पड़े हैं today, they face institutional neglect, no specialized staff or gender sensitive programs. Prisoners lack adequate counselors, trained guards. हे लीगल बेल सिस्टम पडे हा. म्हाका दिसता आमकां काल कोण तो हो सांगता तो तेलंगणा कितें केलें कामो, तेलंगणा आयकलो कोण सांगतालो. स्पीकर सर, जे दिल्लीचो मॉडेल वेन्झी वेगसा तेंगे मॉडेल फास्ट ट्रॅक बेल सपोर्ट सिस्टम हो मॉडेल पडलो, डबल इंजिन जालें. सो दिस वॉज सक्सेसफुल. स्पीकर सर, मॉडेल उलोवन डबल इंजिन जालें म्हणटा दिल्ली. जे एक इम्प्लिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग सिस्टम, pre-trial custody not to exceed 90 days in Kerala. This legal aid monitoring system is a success. Speaker sir, जे facility annexed म्हाका दिसता ज्या पद्धतीन तुवें करपाक जाय, video conferencing call, proper legacy council, हे थिंगा lacking जाता. E-prison module तेलंगणाचे, हे तेलंगणाचे e-prison module today introduces a daily digital FIR and remand monitoring system. हे मातशें स्टडी करपाक लाय. By integrating prison entry logs, there are more of people जे 50% तुगेले जे थिंगा भितर हे केलो हाय is they have to go 90 days, they have to go out. It is not happening. एक independent prison oversight board, इंतून म्हाका स्पीकर दिसता एक हेजेर एक रिटायर्ड हायकोर्ट जज, एक NGO, एक सायकोलॉजिस्ट, हेजे एक representation empowered to make this particular inspection. राजस्थान आणि कर्नाटका, राजस्थान तुंगे आहा, हिंगा तेमी कर्नाटकान तुझ्या ओपन प्रिझन म्हणून तो कन्सेप्ट केला 200 बेडाचो आणि मिनिमम सेक्युरिटी इनमेट्स विथ वोकेशनल ट्रेनिंग. हे मातशे चोय थिंग ते आखे फ्लड जाला. वचून यो पयली एकदा कोलवाळे हुंय ते
फुलवाळे दोन पुसा गेल मरे हांव अरे ती थिंगाचो इनपुट घेवन येयला जात तें हेच तेंगेलो इनपुट तो कळटले पळून येयल्या कळटले स्पीकर सर हे म्हाका दिसता जे एक सेग्रिगेटेड विंग आहा डेडिकेटेड टू वुमन ट्रेन फिमेल काउन्सिलिंग वॉर्ड हे थिंगा लॅक ना फर्स्ट टाइम प्रिझनर आहा थिंगा रेप केलो मनशा बरात दोताय मर्डर केलो मनशा बरात दोताय ते सारखे सेग्रिगेशन जावपाक जाय स्पीकर सर म्हाका दिसता ह्या जेलीचेर उलयतना आतां स्पीकर सर स्पीकिंग अबाउट PWD जायते उलयले रस्त्याचेरूय उलयले वॉट डिसिजन यू वील टेक म्हाका दिसता पयली सुवातेर तुवें काल म्हणा की रायट्स वील बी रिमूव्ड फ्रॉम ट्रान्सपेरन्सी इज द मेन थिंग दॅट इज रिक्वायर्ड इन द PWD डिपार्टमेंट आनीक गॅरंटी की मुखेलमंत्रीन बजेट स्पीच जाल्यार 5 वर्सां रस्ते फोंडपा दिवपा ना सो 5 वर्सां तुगेले रस्ते उतले काय कितें with the quality कितले कोणी रस्ते पडे हाय क्वालिटी ना this speaker sir and what is shocking is that rights Mukhyamantri has charged that rights compromises with the contractor which is a fact it is a fact so which is the next agency he says some sort of a PSU would come so which is this thing in need of the hour speaker sir raste म्हाका दिसता if you look at the public grievance portal बाब निलेश काब्रालान जे इन्व्हेंट केल्ले इन्व्हेंट इज डिपार्टमेंट हड्डे तुवें सांगलेले सगळे दिसती पडपा नाय म्हणून ह्या हेजेर 16,000 कंप्लेन जाले एक खड्डो तुज्या वांगडा एक वचूं ह्या सायटी आहा तुजे स्पीकर सर हे PWD एपाचेर 16,000 complaints have been given and primarily related to road conditions so this is not a routine thing this how many people have you blacklisted के 30 जाणां नोटीस जाणे ब्लॅकलिस्ट कितले जाणां काय एकल्याकूय केलना हे तुवें म्हाका दिसता सिरियसली तुवें हितून चोवपाक जाय कित्याक रोड एक्सिडंटाचेर जेन्ना इतले वाडटा आमी कॉलिंग अटेन्शनाचे उलयले तेजी हांव PWDचे चड उलयना बट म्हाका दिसता हूंय ना हूंय PWD has a lot of scope of improvement and this scope it's not that you सगळ्यांगे तूं सायन मान दिता फायल बट ते म्हाका दिसता फायल आतां इतले वर्सां जाली पेंडींग आहा केन्ना तूं हे सगळ्यो फायल पेंडींग आहाय त्यो टेंडरा लागून हे डिसिजन मातशें आमकां सांग आतां स्पीकर सर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटीचेर उलयतना जे द फिगर्स सदांच आमी प्रश्न घाल्लो कितले एडवर्टिजमेंटा पयशे तुवें मिडिया एजन्सीक दिले काय सदां आन्सर मेळटा की वॉल्युमनस 5 वर्सां मागलो इनपुट दिलना हे पुसा 1 वर्सां मागल्या पासून वॉल्युमनस इतले कोटी रुपया कित्याक स्पीकर सर हाऊ इज दीस बजेट यूज्ड फॉर होम एंड फॉर वॉट म्हाका दिसता एक मार्केट शिफ्ट फाल्यां फोटो हाडूं जाय तुजो ना हांव इन द डिपार्टमेंट्स फंक्शनिंग फ्रॉम facilitating citizens information to controlling political messaging this seems to be the agenda of information and publicity speaker sir मागीर कोणा कोणागे फोन येता ट्वीट कार्ड नाल्यार एड मेळपा ना उमके मनशागे उमके घायनाका हें कितें चल्लां स्पीकर सर म्हाका दिसता प्रेस एडवर्टिजमेंट पेड न्यूज सोशल मिडिया कॅम्पेन्स आर टुडे प्रायोरिटायज्ड इन इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ओवर हेल्थ ओवर एड्युकेशन ओवर एनवायरमेंट ओवर सिटीजन्स रायट्स म्हाका दिसता this is not this only raises ethical concerns but also diminishes public trust today in the state's communication machinery and despite spending massively in this department there is no RTI dashboard number 2 no daily briefing on the government's actions number 3 no multilingual accessibility to rural citizens government websites today are outdated broken press conferences जे पडटा often lack substance and interconnectivity आणि मुखेलमंत्री जेन्ना प्रेस कितें इंता जाल्यार तूं एश करून वता कितें तरी कंट्रोवर्शियल एश करता आरको स्टायल कितें तर तेमी जालें अमकें अमकें जालां हे मातशें चेंज कर आन्सर दी मात तांकां स्पीकर सर म्हाका दिसता जे ह्या हितून जोरी तर हे इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटीचो जोरी तर हे कारभार चोयल्यार you need to create an open access for the state public communication portal. It has to be open, verified information, press releases,
fast checks and frequently asked questions. Because monthly details of all these government advertisements, why are you all not giving us the information? Why are you not giving what is the amount spent, including vendor names, formats used? Speaker sir. Speaker sir, a capacity building workshop also for local journalists, खूप गरजेचे on data journalism, RTI and investigative techniques. याच वयल्यान म्हाका दिसता एक व्हाईट पेपर तुवें ह्या हाऊसा मुखार दवरपाक जाय. आतां लास्ट हेजे उलयतना स्पीकर सर एक्सायजाचेर की ज्या पद्दतीन आज एलिगेशन्स ऑफ illegal manufacture of alcohol happening across the state, and there are allegations that hundreds of trucks are moving day in day out. I think Latambadche Bijoli त्या बॉर्डराला वयता आनी उंच्या बॉर्डरान वयतले. म्हाका दिसता there has to be strict control. Today जून 17चो इन्सिडंट जो जाल्लो ते जून 17चे इन्सिडंट जरी तर चोयल्यार I believe that it is something that is an eye opener. It cannot happen without people being involved. Who are the people being involved? Which inspectors are being involved? Which, if there are politicians being involved? Maka dista Mukhyamantri, since it comes under your portfolio, you are accountable for this allegations that the oppositions are basically jenna itle lakani soro आज illegally dusre state in veta. Excise inspector are caught. What is the role and what renewed mechanisms do you plan? महाराष्ट्रान चेक पोस्ट बॅन केले म्हणून खबर आहा. चेक पोस्ट आता आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बॅन कोना, बट इट हैज टू बी banned as per your GST. You are the GSP. So what new system do you have? Speaker sir, last art and cultureचे उलयतना आज ज्या पद्धतीन तुवें सांगले रवींद्र भवन आहे 70, पेडणे, सांगे, सांकवाळ आनीक आज कला अकॅडमीचे चड उलयना हाल उलयतले. कला अकॅडमीचेर जे पयशे मोडले फॉर द रेनोवेशन, आतां रेनोवेशना नंतर पत्ते हांगकडे पयशे, वेदर यू ब्लॅकलिस्टेड दॅट कॉन्ट्रॅक्टर, whose fault is it? Technical faults, no proper sound, no lights, art classes, AC blowing on stage. हे सगळे जरी तर चयल्यार स्पीकर almost 70 to 80 crores of public money is just washed down the drain. Except रवींद्र भवन साखळी तुगे ते सारखे चकाचक आहा, सगळे व्हिडिओ बिडिओ यार खबरा लागे बारीकशे दिसता. दुसरे कडेन ते कलाकार ते सुपारी दिवपाक सगळे तुम भोंवताय, तुम थोडे ते घेनाय, सगळे कडेन भोंवताय दिवपाक. अरे ते कलाकार तेमची कला दाखोवपाक हे तुम्ही हुंय ना हुंय म्हाका दिसता तेजेर अन्याय केलेलो आहा. राजीव रवींद्र भवन मडगांव बाब दिगंबर कामत उलयले ते भाशी. ऑडिटोरियम इज अंडर रिपेअर्स, बट performing art classes थिंगा जावपाक जाय. Board is reluctant to even think and consider about it. But the whole idea was having classes over there. Why is this classes not being taken place? Ravindra Bhavan Kankon, te speaker na teje ulayna, but ye training sessions for performing arts in Ravindra Bhavan Margaon, especially to cater the children of Salset, खूप गरजेचे. आता तुवें underutilization of budget तुगेले झालेले आसा speaker sir. When I say underutilization of the budget, 23-24 तुगेला estimate आलो 285 crores, actual expenditure तुगे जालो 164 crores, which in other words is just 57%. For the year 24-25 budget आलो 333 crores, estimate revised estimate केलो तुगेला 275. So why is this department unable to utilize its own funds? What is the reason, Speaker sir? Speaker sir,